football Titi parjasari somsari pakhatna ngai thavele don ta ila Nizan Khan English Premier League Nuaijia Championship Division khelchun zomania Deadpool star Ryan Reynolds club football khovela tu hnaya ma son chakber te zingami Wrexham anchaka khwalmola Oxford United sikhat fain an neani heiwang hian Wrexham hian Premier League in pet kai be seina an nei an chinung zela khelsomli palia voisom pakwa chakin point somsari nen tebula parungna an oma Championship atang hian tebula pathumna atanga parungna amor bok team pali in playoff an khel theidona chu playoff a champion team chuan season thara Premier League an khel theidona ni chu tiang chu an kaldana ni awangin Wrexham tan hian Premier League khelphak be seina sang tak awm chunzom ta zela match khelma ba khi pahni chau an nei to bok nen an hnuai chia om Hull City nen point in zat nei ma sela Wrexham hian be sei an nei sang hle heti lai hian Coventry in an mikhwal Portsmouth golnga gol khatin an sopa point thum an hlo chwale ta ka wangin Coventry hi khelma bak match ni chau om towa an mani nei ber tu Millwall laka point somin an sang fala khelma bak match li la nei Ipswich laka point som pathum lain an sang fal boka chuwang chuan Millwall le Ipswich Town tan le pel thei ani to lawani heiwang hian Coventry hi him ta in Championship Division a an champion ta a an ni hian an champion an ti chen ma in Premier League an in pet kai masa a Championship atang hian te bula pakhatna le pahnina a amor bok team in direct in season thara Premier League an khel theidona direct promotion an mudon chuta chuan Coventry hi an tel chiang towa direct promotion mutur dang hi chu ala chiang lo thung Championship Division atang hian Leicester City Premier League in pet kai le vatura be sei thin an relegate ta thunga season thara League 1 an khel don Leicester City hian Hull City an mikhwala gol ni ve khungin an in netok point kha chau an hlo chhuata ka wang hian Foxes hian relegation zone a omlo zinga niamber relegation zone atanga tal chuak theitura an pot thlak thei niamber Blackburn Rovers engtikong main an pot thla thei to lova khelma bak match ni ve chau nei to chungin point sarin anin thlawa mabaka atambera point ruk chau Leicester City hian hlo chhuat thei an nei towa heiwang hian Premier League champion te po lo ni to Leicester City hi an him zo talawani Leicester City hian sangkha zakwa somkwa pali kuanga season a avoi khatna Premier League khelin an relegate ngala ma se season khatchau division niam jok an khel sangkha zakwa somkwa parukwa sari season a Premier League bok an khel leya season ruk chung a zone sata Premier League an khel nuwa sangni pakha sangni pahni season a an relegate le season khatchau division niam jok hi khel lein sangni pathum sangni pali season a Premier League an khel le ngal ma se championship a an relegate le ngal thunga season li set a zona championship an khel nuwa aya niam League 1 tuntuma an relegate na hian an tlathale ti chuan sangni pare sangni pakwa season a League 1 khelin promotion an mungala championship division season nga a zonin an khel zui le ti chuan Premier League an in pet kaya hemitum Premier League an in pet kai nu hi chuan Premier League ka an season ni na thilmak thentirin an champion ta hlol maya chu sangni sompanga somparuk season kha ani khami season khan Premier League ka match somthum pariat atangin voisom ni pathuman chaka point somriat pakhat an champion pui an champion awang khan an player thate an channa sajual ati lo thei lawa champion team ni siin an player thate an hum zo lawa club lian jok ten an chu sakna sa hle Jamie Vardy le player tha then khatin chua san ve du lo ma sela base angin Leicester City hi an par vul zui lawa sangni somni pakhat season a FA Cup champion ni in sangni somni pakhata FA Community Shield an choi boka ma se season ko chung a zone zata Premier League an khel nuin sangni somni pathum season a championship a an relegate ma se promotion an mule ngala chuwangin a season leya Premier League a anin lan le ngala ni ma se Premier League a hian season khat bak cham talawin an tlale ngala ti chuan in siam thanghal theilawin tun hi an thlengta ani sangni somni pali somni panga season a Premier League atangin an relegate a sangni somni panga somni paruk season a championship atangin an relegate le ngal boka season ni a zone in an relegate chuwangin English footballer division sandan in dota asang berle adot tu khel phak talawin division sang pathumna season thara an khel don ta a sangni paria sangni pakwa season a an khel in elna bok an lu chil don season som pasari chung an khel to lo an tlan san to in elna League 1 an khel tur hi an tan chuan na sataka tlak niamna atling kumsang ni som paruka Premier League champion no moi choi team kha tuna
tha division level khel turin an om ta der ania anni angin elna levela hi chuan tranmar that le angai ani lo chuan tlang niam lam achak thei hle ti lan tir tu atling ome Leicester City hi thai mi hau sata annia anni hian Premier League no moi an choi nu kum tampo aliam main an club nei tu pa ber an chana an khelmol helicopter manga an chua san tur helicopter che suala wangin nun na an chana khami nu khan Leicester City hian ngai o thei talovin an niam zongin an kalta zel ti thei ani an club nei tu pa ber dam lai kha chuan na satakin ma an sona team ma son chak ber te jinga mi an nia ma se an club nei tu pa ber an chan nuwa an club nei tu pa fapa in club nei tu mo phurna chel zui ma sela ama an phak thei ta lo zel ri ani nizana in elna kheldanga France club te in elna Coupe de France sa semi final khel niin France cup ti thina hian lensin goal khatin an mi khwal tu lu san neya lensian minute kuana a Florian Thauvin penalty goal mangin man ruaya minute samparia na Newcastle player thin Alan Saint Maximin mangin an goal nina an khung le ma se minute samni pakhana tu lu sian Santiago Hidalgo mangin an sipuran su thena an beiseina an chinung ma se minute samthum pakhana Matthew Udol mangin lensin an goal thumna an khung zui leya second half minute samsari palina Adrian Thomasonan lens goal lina khung le bokin goal dang alu bel talawa France club season mangtha lensian goal khata Toulouse nein phu takin Coupe de France final anin pet kaita ani lensian kumsa khazakwa somkwa pariat nuwa Coupe de France final anin pet kai lena masaberania hein elna hian voithum final lo khel toin atlom zoka antang 5 veka anla champion ngai lo tun season a ero champion be seina an nei sang le Italian club ten elna Coppa Italia semi final second leg khelin Inter Milan in Como an mi khwala goal nga alut in khelmunam taka hian Como hian bulan tran tha mini somthum pahnina Martin Baturina mangin man ruaya second half tirla mini somli pariana a Lucas da kunha manga khung belin Como hian sihni fai ma an hroin nuwa an tlar hnung an ngai pe mo ta dewa ma se an che swal ta thung Inter Milan hian mini somru pakwana hakan chalhan oglu mangin an sipuran su thena hun top don hai mini somriat pakwana Turkish playmaker hakan chalhan oglu bok hian Inter tan khung belin an sipur asud zawa heminu minute thum mini somriat pakwana a Petar Sucic mangin Inter Milan hian an goal thumna an khung leya Inter Milan hian goal ni an chuak masak nuwa goal thum goal ni in Como hian le thala Coppa Italia final anin pet kaita ani he match hian team pahni te an tang leya goal khung na rem changpo anin siam tam le voisom thum panga loi goal shot omin voisom pathum target a bolan da goal po alut lem ta lo renga in khelmunam kan mu ani ses Fabregas sakai shwe Como hian sihni faya ma an shwe nuwa antlar nung anveng uluk zuala ma se goal thum an chhuat ta thung chuwangin Arsenal captain thin Barcelona player thin ni bok Fabregas hian Como a na thatak athomek lai hian tlar nung lam chakjok nei tura ma alak atul leya an attacking play thathin Marcela inven lama an che sual tama abikin season chanulama an tlar nung aphui lo zual chu Inter laka po an tur chun zoma an be se final an lu zauta lavani Inter Milan eroin kumsang ni somni pathum nuwa avoi khatnan Coppa Italia final anin pet kai nizana vek Spanish club ten elna league sangber La Liga a Real Madrid in Alaves mi khwalin goal thum aluta Real Madrid hi goal ni goal khatin an chakani Real Madrid hi mini somthumna Mbappe manga ma ruain first half a goal dang an khung bel lava ma se second half a goal khat khung bel thungin mini somnga na Vinicius Junior mangin an goal ni nan khunga Real Madrid hian goal an chua lo tluan teu hle hun top ma shet mini somkwa pathumna a Alaves in an sipur an su thena goal dang lu bel talavin goal thum luna mecha hian Real Madrid hian point thum an lo chuakani he mecha hian Real Madrid hian goal ni aya tam khung theitur khopin chance an nei tha ma se an van nei tok lo awangin an khung bel talawa an mamo point thum ero an lo chuak ta thau ti hian Real hian La Liga a match samthum pahni atangin voi somni pathum chakin voi li ro an neya voi nga an plom thunga point somsari pathum an nei an chunga om Barcelona an phak lomna point kwan ni thin kha point ruka anti gym taria ma se Real hian khel khatin an khel tam ri jok antan La Liga champion ala be sengama ma se an chan athalawa an ma ba ka an result athat le atul ba ka Barcelona an che sual tam angai ani lo chuan Real Madrid tan tun season La Liga a champion thei ani lo be sei lo aya be sei ve sham mang ti ngai din huna an dinga match samthum paria theu an khel dona wangin khel ma ba claim zual zel nen
Real Madrid tan chuan beisei nei san a har sato La Liga season kalmeka hian gol khung tamber hi Mbappe ni in gol somni palia khunga adotu chu Mallorca gol khung khol Vedat Muriqi ni in gol somni pakhata khunga gol khung tam pathum na chu Ante Budimir ni in gol som paruk akhung assist nei tamber hi Lamin Yamal ani thunga voisom pakhat anei towa Real Madrid playmaker Arda Güler le Getafe player Luis Milla ten totin foi kwa veve assist an nei to ani La Liga a hian season manzo tak nung somni pakhata Atletico Madrid voi ni an championa Real Madrid voi sari championin Barcelona hi voi som pani an champion boka team dang an champion mi alo Barca le Real Madrid in elna ani deuh bera tun nai season manzo tak nung palia Barcelona le Real Madrid hi voi ni veve an championa tuna Barcelona hi champion lai ni in tun season a an champion le ani chuan season ni azonin La Liga an champion don ti na ania Real Madrid hi season ni azon vekin La Liga a hian an champion don lo ti na ani ni zana in khel danga English Premier League a match khat khelania Brighton muala Chelsea leng lutin gol thum luna match a hian mual nei tu Brighton hi sithum fa in an chak Brighton hi minute thum na leka Ferdi Kadioklu mangin man ruaya Brighton left back hian corner an hlo chu atanga ball kal veng tu nei mi lovin ake man thiam lo lam ading lamin apet gola Chelsea defender Fofana apet perawangin Blues goalkeeper tan dan a har sat pha Kadioklu hi awan nei tel ti theiani minute somnga parungna Jack Hinsel ut mangin Brighton hian an khung bela he goal lu dana Chelsea an lung oi lo hle Garnacho an Brighton penalty area pon seta ball changin Brighton player in Kuba minte an achua ball perin ball hian minte kiubora chiangsetin apera ma se match referee in handball angai tlat lavani minte hian ball clear zuin heta ball kal zela hian Brighton in an countera Hinsel ut hian goal akhung zuita ani hemi nu hian goldang lu bel lok lo ma sela additional time minute somkwa pakhan na a Danny Welbeck an Brighton ta na khung bela he goal lu dana Chelsea tlar nung an dem thei Brighton goalkeeper in ball pet chuakin Chelsea defender Gusto an tau tumin zuang ma sela atau phak lova Chelsea center back Chaloba la ball shot hisab mi lovin alo phebuai ve boka chuwangin Chelsea tlar nung aphera Brighton player Desi Paran veilam sira zalen takin bola tlan pui thei pha tichon penalty area pon seta tangin penalty area chunga om Danny Welbeck apasa Welbeck hian voi khata goal lama pet ngalin a goal chiang hle Chelsea player Dario Esugo Khan Welbeck aveng tel lova Chelsea hian an player te defending cheletuk an tuarani Brighton ero an ball in pe afing thina team work nei tha selfish lo tak tak om khom ni in chu Chelsea laka hian an tangkai pui hle he matcha hian Chelsea hian Brighton hi an ngam lo hle a Brighton hian voi som panga goal shot an nei lain Chelsea hian voi ruk chawan nei a Brighton hian shot on target voi sari an nei lain Chelsea hian voi khatma Brighton goal zone an pet mi lavani Chelsea hi Premier League match an khelna hnung panga a an plom fight aveka Newcastle Everton Manchester City Manchester United le Brighton te ma chonin goal som pakhat an chua goal an khung ve mi alo goal khung mi lovin Premier League match a zonin voinga an plom to an ngai tu om tak zeta kumsang khajakwa som pahni nuwa tual chung league sang bera goal khung mi lova an plom zone reiber tum an tong mek goal khung lova voinga an plom chu thu ran ni sela kumsang khajakwa somkwa pathum nuwa Premier League ka azona voinga an plom na masaber an tonga Premier League ka team zong huamin an match khelna hnung pakwa atanga point lo chuak lember chu Tottenham an nia point ni chawan lo chuak adotu chu Chelsea hi ni in point nga chaw an lo chuak ani table monga om Wolverhampton ai point match na hnung pakwa chuan point an lo chuak klem jok Premier League match an khelna hnung pakwa hian Chelsea hi voi khat chawan chaka Premier League match an khelna hnung som pahnia voi khatma clean sheet an nei lo boka goal an chua zar ani tun season Premier League ka hian West Ham ti lova corner choya tanga goal chua tamber an ni boka set piece lama po defending cheber ball an ni tuna hian table po an din mun a chejual sota parugna atangin pasarina an tlatha khelsom thum pali atangin voisom pathum chaw an chaka point somli pariata an latang Champions League khelphak an tumna beseila nei theima sela an tan bese asang theito lavani achan chu Champions League spot niam ber te bula pangana luak mek tu Liverpool an phak lona point sari ania Chelsea hian an maba ka point som pani chaw an lo chuak theito boxia an tan chuan result nei that chaw tok talavin an chunga om an elpuite an chet chiat hle angai towa chutiang ani lo chuan Champions League an khel thei don lo
Brighton hian tebula Chelsea hi an le pel ta chia boka khel somthum palia tang vekin point somnga an neya tebula parukna an ni ti hi chuan Chelsea ber hian Champions League spot an in chu pui thin Manchester United Aston Villa le Liverpool te hi an ti him zualta ati theya United le Villa phei chu Champions League spot changchiang tluka an ngai thei to Liverpool tan po Chelsea ai chuan Brighton hi ven thon ngai an ni ta zoka season mang che theu thewa Chelsea hian season an mang che zual ti lo thei lovin an tiat puya an ngai thin te chan tur nia lang Champions League spot chang lo big an ni don ta ni in alangani tuna Chelsea kai shwe tu Liam Rosenior hian kumin kumtir lama tangin Chelsea hi akai shwe tana contract la kumsang ni samthum pahni thleng dai aziaka Chelsea hian an ban vai chuan zangna domna an pek tur atam khopang Rosenior kai shwe na hnuaya Chelsea hian match somni pathum an khelta voisom pakhat chakin voisom an klom Enzo Maresca kha an ban don naya ache thabik lova ma se Enzo Maresca ngai vongvong thei tur khopin Liam Rosenior kai shwe na hnuaya Chelsea hi an tlaniam na sa a ne harsalo takti ma an chang tamek ani hi Liam Rosenior hian chanchin bumi te machon ero abang big lova Brighton laka kan kheldana khan chuan lam siam thei kan ni lo gol kan chua dan te malle mala inchuwa kan chan achiat thin na te tha thau na kan tlak cham na te ngai tu kha chuan tu na ngei hian in thak dang lam ngal kan ngai na a mu thei player te point dar thalanga in enin engthil nge anti tak an ngai tu turani tactic chungchang po asoi thei tactic hi abul thut dot tu ani in khel phurna kan nei angaya malle mala ding changzo kan ni angai ball tau konga po ma son kan ngaya tackle sa te po Brighton laka kan khel dan khachu pomjam theilo ani kan vain dar thalanga in en kan ngai player te hi adika chuan ka chan tlata ma se Brighton laka chuan chan thei an ni lo he club ai ano zolawa an laka ka be sei ka phu thil engma an lan tir lawani ka thin rim tak zet professionalism mutur aum lo reng reng atia Liam Rosenior hi anaw te kheldana alom lo hleya a player te hi thlawang hausak tlaka angai lawa chan tlaka angai lawani in khel result lamchu kalsanta ila zanin in khel tur te hi soika yang zanina hian in elna sang sang khel chunjom turania chungjinga chuan darko le achan ve hian AFC Champions League 2 khelin Al Nassr le Al Ahly anin machondona he match hi semi final ani to awangin Al Nassr tan hian chak apoi modon leya champion antumna konga Al Ahly hi paltlangei anma modon ani zanina vekhian English Premier League khel chunjom turniin match ni an kheldona darsom pani lechan vea arwala khel turniin Bournemouth in Leeds United an mi khwalanga Burnley mola Manchester City an lenglu don Manchester City hian Burnley hi an ne chuan Premier League te bula point in zat nei chungin Arsenal chunga an omanga Premier League te bula ma an hruai thei don ani zanina vek hian darsom lechan vea La Liga Elche in Atletico Madrid an mi khwalanga darsom pakhal lechan vea Real Sociedad in Getafe mi khwalin zanlai pel dar khada Barcelona in Celta Vigo an mi khwal don boka League 1 a zanin darsom lechan ve hian PSG in Nantes an mi khwal don bok heibaka hian cup difference semi final match ha darsom pani lechan vea Strasbourg le Nice te anin machondona Copa Italia semi final second leg match khelin Atalanta le Lazio anin machondon boka first leg ka gol ni ve khunga in netok team pani hi zanlai pel darsom pani lechan vea anin khel tran don ani German club ten elna DFB Pokal German Cup ti thin boka zanin zanlai pel darsom pani le minisom panga hian semi final match masazo khelin Bayer Leverkusen le Bayern Munich anin machondon bok kan topic hnung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi seichunjom ta ila heta hian Italian chanchin bulian ten tar langin Liverpool chuan France forward kumsomni pasari mi PSG player Randal Kolo Muani hi Mohamed Salah thana tura anen thak zinga telin an thli thlai meka Kolo Muani hi tlar malama asira le alaya chorkop thei ania wangin Liverpool hian tangkai pui thei tura in ngain an zui mek ani dasan in tar langin England midfielder kumsomni pakhat mi Kobe Mainu hian akhel mek na United arin omna thu atiam thar dona kum nga dai contract aziak thar don chumi tur chon athupungin inremna an nei to ani Portuguese sanchin buten tar langin Arsenal le Barcelona chuan Portuguese midfielder kumsomthum pakhat mi Manchester City chua santur Bernardo Silva hi laglu antum ve Telegraph in tar langin Manchester United chuan an midfield thuam chakna turin Nottingham tangin England midfielder kumsomni pathumi Elliot Anderson laglu antuma ani baka hian
Real Madrid atangin France midfielder kumsom ni paruk mi Aurelian Tchouameni an be sei boka Manchester hian ni pui transfer kong ka hon huna tlar lai lam ti changai tumin ma an la chhun zom zelani Florian Plettenberg in tar langin Brighton chuan Manchester City English goalkeeper kumsom ni pathum mi James Trafford hi laglu an tum don Italian chanchin buten tar langin Manchester United le Galatasaray te chuan kumsom ni pariat mi Juventus ta na khelmek Dutch midfielder Kup Miners hi laglu an tum Team Tokin tar langin Brazilian forward kumsom paruk mi Palmeiras ta na khelmek Eduardo Conceição hi European club lian tak tak ten an helmeka Manchester City, Manchester United le Newcastle te po Eduardo laglu tumzinga hian antel ni in tarlan ani Football Insider in tar langin West Ham United chuan an defender poimo Greece defender kumsom ni pariat mi Konstantinos Mavropanos hi ni pui huna an chan ngei do ni in alanga tuna hian Bundesliga club tenen seizom mek ni in ama po hian chawna tharma chon adu ni in tarlan ani Code of side in tar langin Chelsea le Manchester United chuan Bournemouth atangin English midfielder kumsom ni pani mi Alex Scott hi laglu antum Team Talk in tar langin Leeds United chuan Wales midfielder kumsom ni pangami Ethan Ampadu hi contract zet harpui ngei antuma club dang ama hel tu anom kara Leeds United hian hral tumna nei lovin thlun nge zual antumani Ole khadichin kha tun tuma kan topic kan soizal theina chu nile photro se